खुलुमखा खाबानि ताकtai busung jo to Jacob de Broma official naitung naitung ang norong ni takuk Jacob de Broma. Hai no hai tabuk social media Insta, WhatsApp, Facebook, YouTube o omono pizza bitung. Ti pramo thabai BJP ti TDC hapango thangsang ni chalok sinai. Ama hene kok kasai tongo phiaba a kok omon si sikang sajak. Bisi election se sikang ti pramotha je sanmani ti prasarok ni je manthai sok te sanmani amo mani mano fulfill ngai manya phuno kaini kaitam je sanmani le mani mano neibo saklaijak no tongo amoni bisingo ti pramothani MLA jangnai rok borok sawi tongo ti prasani manthai soktai manya sapointo BJP bai kathawi manglak alliance ngai manglak ni phiaba state government no alliance no tongo khorok ni mantri tongoi tong waire wai sanak layo tabuk kok tomangko omose tini fungkasang jorao je post kaisa nokha mondol president Nirmal Debroma Takarjala 12 Takarjala constituency ni mondol president Nirmal Debroma haini post rekha jebo Modi ji tiprasani main power no rnani gosika tiprasani main power tam ngiman everything ngiman kaham kok Modi ji tiprasani bagai main power nani tiprasarok besirbak nangkugo home power sana thangkang keno state government no tiprasa chief minister nani nanai hageba TTADC o je direct fund sani tongmani a direct fund mana nangnai tei kisa land rights TTADC amse kubang kung hapung hathai bolong kotor tong tiprasani thani amukun control kri tiprasano 3 gonda ba 5 gonda jagar na phonose tini TTADC ni thani o power kri bumungise 6 schedule hne hinjak tongsi sana thangkangke ukluk buskang tei nahar kangkangke khangrai bokongsi TTADC funding bo je sanmani 1800 CR 1800 crore budget sankangke 900 crore jago omonsi sikangke 480 crore amo pension MLA nakadi MDC EMs ex EMs MDC rokni salary remangse TTADC habangni staff rokni salary remangse paithang development ke development ni bagi tribal welfare minister haike DM tise sanung tubui samung khlailainani nago haike jodi sino Modi sirnani go sikangkangke joton se kaham kangke direct funding tei land rights political rights sing sawi mano TTADC bum tonglak Tripura Tribal Autonomous Area District Council amo bum tonggola tabuk TTC ngnai hne amo IPF tiro waire wa saitongo tabuk BJP bodala wa saitongo je 125th amendment bill tabuk bo kasajak already no state no hoite bill pass khlai rohokha parliament no thangai kasajak a 125th amendment bill pass khang kangke kubang kukno ngai mano TTADC tai tongla TTC Tripura Territorial Council ngai thangnai hnai haike kebo tiprasa activist haike ba regional political party ni baksa sanungke jodi sino TTC ingkangkangke jodi tiprasa ni bung sikri hingkangke amo TTC ni ngai bo kono lab kri abakai tiprasa Territorial Council khlaidi tiprasa Territorial Council North Tripura tiprasa Territorial Council 50টা MDC ngai mano 50টা seat ni MDC ngai mano EMs kubang kukno 12 plus ngai mano ahaino ATTC o oksajak tong jeng manai ni saikhala laimang khanamang tabuk central bo kaham no kok ngai tongo Tripura hasteni by Bharat Hakotoni central government chini TTADC ni bubagra bo kaham no kok salai tonglai hni kok tuma je okhebo mane hungpono bususu sapono mani mano abususu sawo tam tongoi tong tapsu jora tikoni media o leak out khayako te bubagra bo nyako jeteno mani thangna amo sawai mane te Tripura hasteo bo rod bodol ngai mano kebo montri katal ngai mano kebo montri tongmani sokok jak mano kebo katal ang mano omahai hni no kok tuma haike Nirmal Debromani
যে 12 ঠাকুর জেলা কনস্টিটুয়েন্সিनि মন্ডल প্রেসিডেন্ট ताकुक निर्मल देब्रमानि bo je saka boni social media o मोदीजी तिप्रासानि मेन पावर न रनानि go शिखा फियाबा TTADCO BJP bai tipra motha kathalai government ma chalok nai ahi hni मोदीजी saka hni bo saka फियाबा तासु जरातै जे अभिषेक MLA अभिषेक tabuk त्रिपुरा हास्टेनि BJP ni president boni fasingthi bukon koyeko CM Dr. Manik Sahani fasingthi bukono thaisa BJP ni fasingthi saklai jayako tai omoni clarification bo tipra mothani fasingthi kon koriko anghai sanaklai phiro modiji tiprasani main power no rnani goshika phiaba TTADCO BJP bai tipra motha kathalai government ma chaloknai salute modiji ni borika TTADCO BJP bai kathai ma chaloknai ge BJP ni khorok ni EMs ngi mano 4 jon ab nisin bisingti BJP ni TTADCO khorok broi 24 ta to tipra mothani tongo tai 4 jona BJP ni haike khorok ni EM ngi chaloknai kathalai state of actually National Democratic Alliance partner ngi no lai thangjak talo bubagra te tipra mothani kotor leaders Delhi thangai mal laimani tai bangrao rishabok laiman borom yak laiman nukha joto all over India ni BJP ni haike be India National Democratic Alliance ni pandao thamam nukjaka haike jodi se omohaino tongmano ti prasani manthai se ranani thangai tongkhang ke of course jodi Narendra Modi ji si sawui tongo hungkangke amohai alliance na to kuno matter ya ti prasarok to nijini manthais nango number 1 land rights, political rights, language, cultural, direct funding, TTADCO fund thongrang ranani 5,000 CR budget per year amhai sanung ti prasani growth and job opportunity ni bagi development ni bagi omoshuk budget to maximum nango maximum ya minimum nango tabungni ojorao 9,000 crore by not above haige जों tamoni sawimanai bwskango tamo nukiman amono sawimanai tapsu jorate tipra mothani fasingti kaisa statement kriko tai BJP ni fasingti bo only for Nirmal Debroma Mondal president simno rikha tai omono tuibo जों khoroksa Mondal president bai bo kok salakha ani kok tuma thumnai বর্ষাকা অমেটা নতিকুন সাইমান্যাখো দিল্লিও কক সালাই তংলাইও দিল্লি বাই যদি স্টেট গভর্নমেন্ট মিলিওই যদি আম হাইনো সাকা আঙ্কেবা আম ওই মানফিয়া তাকসু জরাতি বনি কোনো আমনো অপিনিয়ন করি আমনি কোনো নলেজ করি হিনিনো ব সাকা বব খরকসা মন্ডল প্রেসিডেন্ট ন হাইকে অ Takuk Mondal President ni boni khorang kisakhnai Koromsarani Mondal President Sanjit Debroma bobebo chikon sa 1.5 minute ni phoning a kok tumano khnawi naidi beskango bomahai yapri sejakon tokhe ti pramotha and BJP to 2028 election of langsung imano haike tabok upcoming BC election ni bagi bot aksu jorati fulfill decision na je ko ojaron saimanai joto kisu manthai sokthai manani thangi tongo kangke BC election se sikang ni koktuma haike ba engtengte 2028 da leri thangno phiaba goforo ungnai amsu taksu jorati saimanyo ko amo jekun na thangangke omhai ngai tongo nino koktuma kasoi tongsinai jesuk manyasa tokhe khoroksa mondol president okokno samani bagi chungbo lukuni beskango okokno tubuka klumka ang norong takuk Jacob Debroma bai tipra motha kathalai government ma chaloknai salute mundiji ni kaisa Facebook kaisa post khaimani obo busuk jorte kubui obo kubui da obo tabuk tipra motha bai BJP ta kathalai tabuk ADCO tabuk borok sarkar chaloknai sir omrate nang tam sanai sir প্রথমত নং ডঙ্গর টিভি না হামবাই একচুয়ালি বিষয় তো আং ক্লিয়ারলি যে বোতাম পোস্ট খাইকে আঙ্গবো নুগিয়া খুদো ওকে স্টেটে তো ত্রিপুরা মথা বিজেপি তাকবো এলায়েন্স দङ যেহেতু 2024 নি পরে গভর্নমেন্ট এলায়েন্স খাইজাক তাকবো এলায়েন্স চলি দङ এডিসি নি বিষয় অব একচুয়ালি অব তো পার্টি নি উপর ডিপেন্ড খাইব যিনি সেন্ট্রাল এবং স্টেট দङ বরক ডিপেন্ড খাইনে বড় তামো নাইনাই খাইনে দে না খাইয়া পার্টি নি উপর বিষয় অব তো जों তো আরো কোনো যিনি অপিনিয়ন দি মেয়ে সঙ্গর কারণ বিজেপি
রাষ্ট্রবাদী পার্টি ও পার্টি সিদ্ধান্ত খাই পার্টি লিডারशिপ সিদ্ধান্ত খাयो दिल्ली नायनायाव बिसोरनो tuyयो tamo खायनो खाया एरपरे जों सायमानायाव सिगां दं सायमिया ताबो bo tamo post खायगा o বিষয় তো আং ক্লিয়ার ইয়া আং নুগিয়া কো পোস্ট নো বতান বাগি খাইকা বন অপিনিয়ন দেরি খাবো তো আং সাইমেলিয়া